Yo bafethu yazi umuntu uyafika lapha efika nje first day sebemthuma bathi hayi khawuhambe emall wena siqala ukukhathela but okay yazi into othi nami lona intwana yami nansi intwana yami ke lena yabo siyahamba lapha estradini yabulisa yazi ikhuliswe kahle le ntwana ayish fast forward nje masithi siyadlula lapha siyabona lapha ziyakhala ziyaduma ekhaya abantu banemali yazi guys bazidumisa zibe Friday okay asiyangena kule passage yabo le passage le kuvela enye ikhapula lapha le khapula le iyaxabana apha endleleni yabaza abazwana banjani ke ayisithi abo siyangena siyavaya fast forward nje silapha ngasezimele no uyabona ke lapha guys lapha ezadlala ibhola lapha ngamaxesha ethu apha bayandaza abanazeli nesibethe nandilalisa intwana ke mina lapha ke uyabona le ground le nandilalisa intwana apha straight then andithazi into othi nibonisa isikolo sami primary le nangena apha nisasejongo fast forward nje sesingena nje netembolo siyemolo netimo hayi bengenishuta ivlog indlela yonke mina nimathanga so bekumele nje nezinto zibe fast uyabona then sithabo sengena la imoto but uthulekile lapha endleleni zange sabona nentombi because benifuna ukubona le ntwana yami esheri andazi kwenziwa ntona apha ecaleni into lenziwayo apha emolo guys hayi man no man yazi bazama kodwa bayizama le molo ukuthi mayibe advance but no yazi into zasekazi man igovernment yasekazi but fine yazi la we sithaba sesizemolo ngosingenile la we asibonanga kwantombi jasemachini kanti kwenzakala lapha ekazi ziyephi intombi because into esibonile sibona abantu aba pregnant nje hayi bazi into okugwathana nendaba ezininzi man but kutheni nabo abantu babamile uyabona ke lapha guys la chairs ke le ndiyabetha apha qha bendifuna sifikele abantu bedlala abaqha bekho ngonatazi into nxa masihambe boy yabona apha naba abantwana bayajinga ba xa ufuna uzisa umntana jingani guys ba fast forward nje sesingaphakathi lapha eShoprite hayi ba ndiyabona gcwele Christmas ayidatazi into nxa singavilo up masabise KFC intwana nami kuthengela ukudya ndiyabona olambile la way but uyayazi ke amadoda ke bengedide nezivilo kusitya mala way ndoni ngoku bekumele nezi zinto yabo zefasinyana then ayisithi abo siya approach le way zange zagena naphakathi ndabona usane order nantoni avela decide ukuthi azinto avele sicingela le vlog man